Turistička ponuda opštine Novi Bečej predstavljena je proteklog meseca na Međunarodnom sajmu turizma u Bratislavi, kao i na 30. internacionalnom Alpe Adria sajmu u Ljubljani, potvrdio je direktor turističke organizacije opštine Novi Bečej Saša Duin i dodao da promocija jeste i treba da bude osnovna oblast delovanja kako naše, tako i drugih turističkih organizacija. Prva destinacija za promovisanje jeste sajam u Bratislavi. Mi ove godine nismo išli kao turistička organizacija opština Novi Bečej, znači niko od zaposlenih, nego je kolega i organizator jedne od naših manifestacija, Dragan Vukotić Vukota, koji je svakako išao da promoviše samu manifestaciju, radio i promociju naših ostalih destinacija, tako da smo, kako bi rekli, jednim udarcem ubili dve muve, a ono što je svakako novo što mi sada u ovoj godini promovišemo jeste hostel u Staroj Vranješkoj opštini kojega ovih dana završavamo, znači planiramo da zvanično najjaču promociju uradimo na Beogradskom sajmu koji će biti krajem februara i na sajmu u Budimpešti koji su u istom terminu, preklapaju se. Novo uređeni prostor biće u sastavu bike-friendly hostela Evrope, što nudi posebne pogodnosti ljubiteljima aktivnog odmora, dodao je Duin. Da svi koji dođu u našu zemlju biciklu, a prolaze ovo da prenoće, odmore se, poprave svoje bicikle, za to vreme koriste neke druga prevozna sredstva, pogledaju nešto od naše turističke ponude i na taj način ulazimo na velika vrata u tu priču oko aktivnog odmora. Ove godine planiramo, kao što smo već najavili, da završimo stazu zdravlja sa svim onim adrenalinskim sadržajima i dopunskim sadržajima koji će privlačiti da ljudi ne budu ovde samo u prolazu, na proputovanju, nego da eventualno i deo svog godišnjeg odmora provedu ovde. Predstavnici turističke organizacije i opštine Novi Bečej uzeli su učešće i na 6. međunarodnoj naučnoj agrobiznis konferenciji MAK 2019, koja je pod sloganom Evropski put, put uspeha, za cilj imala afirmaciju najnovijih naučnih i praktičnih znanja u oblasti agrara, turizma, IT sektora, preduzetništva, poslovnog umrežavanja Srbije, regiona, Evropske unije i sveta. Pomoćnik predsjednika Damir Očina i ja smo bili učesnici. Ono što je možda neka potvrda dobrog rada je i to da sam ja baš kao osoba, ali za zasluge u razvoju turizma imao i drugog dana sam vodio konferenciju kao moderator, ali imao sam i deo u kojem smo prisutne kolege, naučne radnike informisali o opšte našem radu u oblasti ruralnog turizma i sve ono što mi planiramo ili već jesmo uradili, na taj način privukli medijsku pažnju prisutnih medija tamo, ali i kolega, stručnih radnika koji su izrazili želju da u nekom lepšem vremenu, to je sunčanijem vremenu, posete Novi Bečej i na taj način možda se rode neke nove saradničke teme.